Lani ya motabiti ondele wa mitandao nikana Keluma tia ya ruwede siyasani Keluma anatwa motorbike elandi obetia anaye motoi wa boda boda niwo na kiuno twele anjombe yange na Keluma anonga mitate na chama ana independent na indi Keluma kijana kusinda kili MC ya ward ya Mutonguni Kitui West county ya Kitui. Ninato mbiyoba tutanambolika yuma ondone yana mande ni pyumaki utete ninato ziyoka utina banini isabali ya gundwe na ilanje wayethi na witwa bike motorbike nini zino wana mundu aizobika bandu bagwitekebela ena wasoma ngite no soma ngite na yu motorbike na kisomo na utongoi sasa hivi ya mundu silikana hata Keluma okamba tutungo itina kaza vale yaku ya utongoi mundu wambe nginya wese wabika yukwetekebela na ende ma Mutonguni amabiki na kwasya yunue me otuma ndini wa county assembly ya Kitui. Ni mwebea muno nasoma school wa Kenyatta University mwaka wa 2011 to 2015 na nethiwani katika amwa atwango imamba ya mukamba kwa kikundi tueta makima makima ya Machakos Kitui na MUENI akamba onde ala momete kilione kito cha Lower Eastern masome ya KU na hiyo katika utongoi wa group isu na pia na nethiwe involved katika siasa kana uteti wa school nene wa Kenyatta University na mina school ninokie na organize wanafunzi monde ma Kitui West la my colleges na either founder chairman na tuokilia matu tuandamana nundu wa basari stana ngano enesa wa yei muthenya wa kana matuku 24 August 2014 na utatu wako wanzile university na mina school ninonie nuseo nisiokelobi nithinga asol na niwana ndeye udhukuma ata mundu wa moko katika mwako mwako ya 2015 mwezi wa thanzatu na dhukuma mwaka umwima ginya 2016 mwezi wa thanzatu from there na ina manza na salon naanzia ka biashara kanduka then from there naende na dhawa bike na tune na sioka saidi sia boda boda na naanzia kuiwa boda boda wambia baniku muzika na wambia ina kuya ilobi anobangu ya wa school wa Kenyatta bunza be stage dhabo ni member bu ni member 31 ni member number 69 ni member na two numbers katika imesu na ngomba banga thilobi itawebia ni thiokua omundi iko ni member bu na nina kunie boda boda for about 2 years kupika umbikite na naona nuseo nidikesi otatine ni and makwito ma Mutonguni material representative ila oversight na representation na kusemea kota matwa kumwanesa wa MCA katika county assembly na naona nuseo ni kulia ndo ma Mutonguni ni mendo ya school na soma menenge wea wa mathokoma kwa utu wa boda boda na osieta wea ni kwitha na soma na mina miaka ni mwaka wa mwanza kumonoma skulu na wethi andi na kwata mana graduate na yana ethi na kwata wea na ali katika biashara ya boda boda nye mwenye ninatoa boda boda na inaandikite mavesi kana create jobs create jobs ya no kwa boda boda kuno no bebe mundu kukulia keke kana wasomie alikangile boda boda ni hata ku watu elesekana mo wa mawea kila wasomea aja nekita degree ya public health katika degree ya Bachelor of Science Population Health katika discipline ya public health kuna asomendo ndo umewamwe inagume bindazi sio ndewe zaidi ya weya nondoezo kwata ndi wandika weyandika na wandikana ona ndiye sio ndo pesi bitha ili ndwande kwa bando na bamwe miaka muonza you know lakini nwa maanda we na mandie we na manda wa naona we need when a chance na ona no sio nilikia boda boda ni okay ni kana ni manza kamukate
kamusi wakwa andu mekakomenza aya tuke yu ano atodese sabali ya tuke ba Uteti ibinda ino ya 2022 Uteti unailanjata nondo netu zineza siasa tuwa siasa nicho ni tumeambesa che tuwa siasa siasa ndaambesa nondo wa logistics che nondo mengi campaign na mo nibezi ulika bandu zaidi ya enende amwe kunena nza zaidi ya utamatonye tekaindo kuikula ndo kwata na indi niwo ono penye we mutwe wa bodaboda ni si onera oneona ombesa nonena mbesa mbinga ngembewa amwe alameli 20 ni Uteti kwa ibinda ya sameli wa mbesa isa vale su ya campaign nginya tukosa kwa nini ina ilanjata ni kwatia kana nzele ni kwatia ninyi ndana ina mbesa katika andu wasuombe munemeana tunemuonda na straight from bodaboda kalaka investment kene kitaka nini anyanya wa makwa ameona potential nzini wakwa na man support ninonga mina ticket ya independent kana ndina ina chama ngutumia alama ya Kiluma na Kiluma aloe vera na nonga ma independent whether yabe na challenge nene pio ya mbesa ndo siasa ni mbesa ndo logistics ya movements na bikaba ndo kwa motorbikes ni kwenda mauta ubikaba ndo kwa waneni ando ima kwenda matiyo kaindo manyukei iwe there nenda binda yo muno lakini mwando mambelawa ukwati wakwa umo wakwa na muona kila kinzini wakwa na ma focus na masya mwano ni museo atembesa na ina mbesa neto MUSAKUE kuwe nai challenging kuita kibela utana mbesa because anyanya wa makwa ni mamokie na mandevesya kwa kunenge mbesa sio na ngaiwe oekatake na kibela tuosa ku ondu yobo wa Uteti nenda kwasekana ngaini ulikililie monopio na kyake na akiona katika Uteti wakwa tusana mbobe kayinde no amivango ya kunondo ni sikabinda ngalona campaign ano ngino zidi ya maundu alona thamwe nende ne muno musomo no kwelewa ya YMCA na weva anondo ma YMCA na agata tu ni zinesa no melewa tuke bayu ibinda ino wa se yuno kwenda kuliko Uteti ono tinde tisabale wa kuambe disi ndo waya kozi hata ba mutonguni ndo alama msinondo no ndo dema kodhamu no bautuini mwana nganie tio kataka mwana kanganya kakauke tono tongo kecho iketutevya makoza ngeda ndo waya kozi hata no bautuini before nilike 2017 nda kwite kevela na yeno na mina miake lekuma school na ila na atanga singwita kevela whether yabena challenge ne wa mwanake wina wendi museo lakini we monini ambodhi otwane amboi wake wando twoka na ukwisanga ukwate winya wako ite kibela na nina asiaisi option yusion there na newa na nekana kibela na athi kwetela 2022 yoka na we wondo we watayu ne kondo na tapishwe na 2022 yoka bano challenges ando mekoso tamwana ngania whether ya mwathani ndengu mako lakini na melesia owendi wakwa na mona na ilete umathokoma kwa challenges nayo bo sia ando kona neo munini kona kamwana katana mbesa kamwana kana siasa boda kaimbesa lakini wangai katake wow na ile mwana muzesi ni watu noende kwatia ukewa wake Benjamin Mulandi Kiluma mwene Kiluma to Kiluma ni arwevela ni kasamu kasio ndike umungi muno nikadoma nikataba bene akemiwe kadoma akemiwe nenda wanze yo muno no watabya niki wayeti Kiluma nize maziro aho by the way meda na meaning ndiye se yake maanisha no kutabya uyu na ile ninaona ndugu mwende na kuseisia kwesela Mutongwe TV ni Facebook and like page na we share Facebook tio tumani wa buvau tumani wa komudhudia utumani kana kuli wo ila winayo
kwake nikadwese ya nemo songia Facebook ni Mutongwe TV, page ya kwani Rastas Kithuku anzo mwendo like page na we follow then wa Mutongwe TV Stock FM official esini YouTube na ili tatoke like mwitana na ndio tumene kuvi pateni bi ambia na Ndeto TV Geluma toke kubanza kwiki Geluma joma ba Geluma ni sito ya na inengiwe ni university na ise Geluma ndo wa Geluma ni ndawa Geluma ni keita mondo maingi ni keita ngoko cha itamboi cha ita ando Gileseli ni pia za Geluma. Yes. In short Geluma ni usongyo wa bata maito abata mando mako ma Mutonguni ni obosio wa mathina mando mako ma Mutonguni. Okay. Kono se brand ya Geluma takiwa kanata obosio wa bata ma Mutonguni. Okay. Iko simply no kete wete solution katika mabata maandwasu ma Mutonguni. Okay. Aya tutamero bikakuwa mabata mando ma Mutonguni. Ni waweta unaonga mita na independent. Honi chama kita uteje kana ni chao nondo andu ingine makwatha kwitha cia amani cia kiuteti na yu wendize ni chao sukumi ingine wa independent. Nina wendi monopio wa kuita kibila cha Mutonguni ngotomea tiketi wa kiama kila kiokamba cha Wiper. Na kuma 2016 na katika omwe alama formie bungu yetawa Youth for Wiper 2016. Na nethi wani katika wanarika ma Wiper for long ginya late 2022 niyo naumia Wiper na the independent kitumi cha kuma Wiper kolea kwete na Wiper ni ninonie intelligence na kwataka na the preferred candidate lama kwa ndongo ticket ya Wiper na wewe yagoki mwana ke ena wendi ena otonyi lakini ndena mbesa na niwe isikana siama ni properties ya ene na tuwa wike binde ya Uteti ene siama medha makwenda uketha kila mabandite wewe ya nyindi na uwezo wa kuivia kana wa kunenga na kindu ni kana nengo ticket uko na inde Whether nominations nomination they are there for formalities. Yes. Kuwa zenga nasi amani imwe ni nenge ngonenge ene uma decide ya menenge o ticket na wewe ya wasisa bala kwitu kitui we ula manenda unenge. Okay. Na neve ya we mana mato sukumane ni bato ticket na nange sangwana ngambesa kwa unaamua ni the independent. Alright. Aya nenda toke yu kendoni ba wovukumini. Ilo na kampeni ya maundu maingi wathana ndizo na thae ndima Mutonguni hata na ndizi rona bora bya mebango wona ni chao muno kinatu mwene ndima osakwa nondo katika ando muonza maasisi ya media moza kwa no iwe independent wokwati ndwena bonesa ni chao special una inacho uko anataona inacho ene ndima Mutonguni mana asisi media katwasi akati tuna MULANDI kelu mambo nge account ya kitu kindu chambe nina among the youthful candidates na nina miaka 31 na kingi nina kisomo nina degree ya public health nina uwe wa kisomo na kindu kinyimano ni enzina wakwa ni okay wangai nyenayo wa kanisani misingi yakwa kanisani na asima kwa ni akimangai kwa isho ya kwitha ni mundu utumika na atumwa isho ya kwitha ni mwana wina vinya na mwana wina vision niyo kitumi andu monie tujaribu ikiluma ni musomu ena ukiwa ngai na ni mwana kwa wina vinya usemba akauta maendeeo akete ni Mutonguni kwa hiyo those three factors tesio ichangiye muno andu Mutonguni kona na ilete umatho kumebindani ino. Okay. Aya ndine wa wothukumi likilembunge kana weterete kwa abethi wana ni waze no kugitia deputy speaker niwo ulikile yani na walika imwe na miuto nginya deputy speaker baende bagube speaker wasonge tu bagube speaker na ili weto wa utonyi wanga ye mundu ikiluma ndine wa wothukumi ni chao mebango yaku kwa ene ndima Mutonguni
kwa ilungwesu mo konenga myaka 5 akethwa maketi kila ingi 2027 ketho keti nwize tengemea na wopo komyola wethi wopo komite ndo wa mopo koma opuma wa parking ene the maite by the way they don't date wa mopo komenende anaona ati ndali mutake baibi ndala tutakibikita siasa ni na kwa hata we mutombo buko menende ndo 2022 ni ukite atuko ke namwe wanana ni mokite ni manoki mabika agenda ndo nazo komite ene mwisondo kuna ndiye ndina batamu kiluma ebango ya bukwa ene ndi mamutonguni ni kwatia numa mutonguni ni mesi nguthiuka dinara na siendo by the way dina promise akonima kula mutonguni ay minanda bohol nzia lami ilasi never did that strategy yakwa kana manifesto yakwa inayo imwe nina mea menza kuwe kindu chambe na nalika kibela ni nguso kokola me MUENI MUSAKUE committee pa location committee ile ikakunikila bata sio isioni ikweta obisini wakwa niko ya moni mumese bata ula umabinyite mono ukilanye mumese menda kebumbe kana menda lelo temwembe yuko through public participation neto sio kakula kwe mwenembe na location isito siedhanza to Mutonguni ward kila location inengenzama ila ikakunikila bata wo na ikwete kula kuyobisi wakwa kwa hiyo no message yakwa ngo siasa all through dinara na siendo katika usiasi wakwa wa Mutonguni ward inodo ngulikana be aspirant umwana ina keba tuna mo campaign wa siasa kana binda ya ukoni wakula na aze kana kibela cha MC yandu ile kwetha na manifesto kuni kukenga mwenendi nukuitikana na kiukana andu ingi momamenga na manifesto wetha we uvungu mokenga mwenende ndo wazise MC ya ndethana kinandu kino chambe musutita moyumbe kana tita governor ndethana kinandu chake na ethia muno I rely kuthukuma na executive nikenda wise ethia maendeleo ni mabi kandini wa kisio chake kauni kago MC ndina kinandu na we MC ikativa nusube meya onge niko sisia ene ndi matho kumwonesa na onge oversight ku represent na onge no president o represent ala MUSAKUE MCS katika mbunge kuwa sisi mabara asumi atatu mawe asumi katika katiba MC ndina kinando etengemea etia ata alobi ata kula kwe governor nikana governor amunenge ato yandu make yuko uthi okwe yandu mwanza kwata MCA wa Mutonguni nga mwinzi ya bohol bano no makenga nikwira ndwina utonyi kwa uta mundu mwe ninonie ndiye tomea promises nikwira narumya promises nalia kwanisya 2027 ngaso ni meya tandu wa Mutonguni okay kabila kana utembea Mutonguni yonde wacha ina village yana ina location ndanza to location ndanza to that is ina location ndanza to utembea aku na nini zuse wavo ukaya wavo kisomo ne like kya yulondo asome abo kechande ne wasome evo nicho kiuthenya mwenende wa Mutonguni na tawe MC ya ukona utonyi wako lawe na kuona mawe maku umesi undu waile urukuma capacity yaku nicho kuona kiuthenya muno enende baba Mutonguni number 1 ile kuthenya ndo Mutonguni kana bata wo munene nekewu bata wake ile nekewu na wakati nekewu water shall be number 1 priority kewu ni chathayo na wanenge andu kewu ni wa empower ni wa mane binya wa kuthi kubanda mboka mate ni wa manenge binya wa kuthi kuinza kubanda mboka kubanda through irrigation na ni wa empower anake ni wa empower mama banda sukuma mate na pia kibu cha utumika katika musi kunaona kibu ki number 1 katika mabata ala makwendeka Mutonguni kibu kya silanga kibu kya ndoboi na pia wasisa katika county assembly akaneka county government we are MCA kana devolved functions ya MCA be kibu bena baba seto wasi county yes is devolved functions na bena ila sila sia ECD na bena undu wao iti na mundu ma youth empowerment so the mbosu lakini yuna kunikila nona kana andu ma Mutonguni kwa bata wo munene nekewu then tusela tusoiwe to open up kula
kutenzia sithi nangali kulando manna challenge sio thinangale tu open up nzia isu na tuweka titatwatha kumana wa mutonguni nesa mundu ikiluma nenda na mbosisi ene ndene asiata kana ne maendeeo no sia isia kana mayevo ezina ndo nene watu yende tukazanya tu na kamera tunena kamera mateku na inde twisiwaka ngwenda windabye yulo wa utongo wa mutonguni wataku sisi ondo wethe to wilanje na nibo nemane myanya yibo kwenda olinda zebya ene ndima mutonguni ne maendeeo nesa kuone ndo soma motumani ile tatu kenda imwitano namba otumani mukuve patende bi ambia na Ndeto TV ondo wa moto ambia Ndeto TV ni dhana vina kuona otumani wako kuambia na Ndeto TV ile tatu kenda imwitano then wa Facebook ni Mutongo TV na tu live then wa Facebook wa vikabona kuya tina ku share sasa ni wa share na ndo ingie ku share na kutumia nana alama then wa Facebook kutuma then wa groups na then wa YouTube Mutongo TV Stock FM official Mutongo TV Stock FM official subscribe and then wa YouTube yetu na then wa page yakwa ni Rastas Kidoku wa Zomo na hindi kani ukinambia na Facebook naenda kuambia na Facebook kwa mundu kwitwa Faith Mbeki yasia ni Faith Anthony Ndambo salamu kwa mheshimiwa wetu he is my cousin niko tuned from Nairobi Mathare North wakedwa ni kazi ni wagumu ndo Faith sio sawa sanji mwana Faith Paul Katoto Mosembi streaming live ovage 10 ni chango masomba asante Christopher Mwendwa Erastus tumukweti nesa mwena mheshimiwa kete mheshimiwa waito sana from Kangondi in Mutonguni Ward Kitui West Christopher Chris asante SC Charles tuned from Karen my MCA in love with your progress God bless you so much okay Dominic Katitu Erastus Kedi Honorable Kiluma usunwe my MCA Mutonguni Ward Kangondi location all eyes are on you development ene ndime na we kwacho na akwe na gumba iloma balocha Cyrus Kilonzi followed my mheshimiwa Mutonguni Ward all the best useto wa Cyrus Kilonzi toke kwa Paul Mbala as watching from Ngara Nairobi Asante Sony Musioka following Kedi ya mheshimiwa tuna siasa nake Sony Musioka that's true uzono wateli azia kuna kampeni aya Geresi Kiluma no yumya assist neighbors alama tena stima wa ruro withie ni wa matele chama kwa stima Paul Mbala nwese we Mutongo yi ona uyola utewa ngwaza hata wako na we manondo ene ndima kuma kwekala neza kedani kibwiko matheni agere stima agere chao mu manondo wa ilome kweka namo vininza ukero muranga tuko tunde Geresi Mweshi Kiluma ni we Mutongo wakwa okay asante Geresi Kiluma muno twambie yimwe opta mumo suno mweze Erastus Kedi Kiluma sana ni MCA wakwa si ndo akona nesa mwe alikuwa bisini takato kaloje haya ni wewe asetwa Sony David Bovi Mongoti wakithioko tukwata dite nesa na wikedia Mweshi wakethiwa haya tuke kwa we are praying for you Kiluma we love you so much God bless you Paul Mbala aya nendozi ya YouTube mwasenda YouTube Mutongo TV Stock FM official William Nzelo isn't Nzelo kana Nzelo as a big up our new MCA Kiti Magi KE asia I love the humbleness in this guy God bless you Benjamin Ndambo thank you William Wingi akasioka akasia we are waiting for the preparation for our fields it's very poor I know it's on your plans nikwatijwe kitakiwaza chama thapo bana without winene yake Joseph Maingi na kiasia is a true description of resilience and determination haya kanisa ile tatu kaenda mwitano mwasiata pende tulitumia wanatumia mno ni Professor Kivutha Kibwana kila nyomboka lila katuzije kwa ile tatu kaenda mwitano tumane okendo namo ni mutoa kuma kakuswe pero village Mutonguni Ward na hiyo mutoa kwaona wetaondo kwasiana kuwoke and weto tumani Erastus Kedi Kiluma Mutongo waitu nita wa Erastus mutoa tagu sawa sito
na wake ni nake thia mutumia usu Rastas ukamba tuenda mina tesu Robert Kinywele Mikindani Mombasa. Thank you so as ukamba tuenda mina tagu na kwa Mutongo TV Rastas mutua nika kuzi ni nasa mutumani wangu ya wakamuno lakini ni asante ni Rastas nzimi mutua kwa udume mutumani miana rendezele asante muvya muno ndo agwetha wende no tuma mutumani lakini kane nesome wa mundu ungi ereza zikeja muna uzu muno na mugule kana ekibeti uzana watezie to yake ndiye mundu umekane mundu muka okay haya tuke kwa mundu no asiati oni wa radio ni kuyo watu mambia na TV na gunike noise hivi anitwe na haya onona ake azenetwa mutunga ni kulya mwana ozwi azio tongwe kwa kamba wili hata ni kolyo Lydia Kilonzo from Kalambia salimia kiluma sana ni ovama tu ni siaiti mutongo iwaitu he is a man of the people Kiwumbe regards Benjamin Vamba asante ene ne ona twa mekunga vile mutumani ba uno ni maingi muno na niwe wene mena we kwacho muno nago ambozo ngia mutuma godo lwa kolanje izwanda twanzela pa no wambie kicha stima ndizi urono tele oswata yulwa ya stima ni kwati zinota yokulela more serious okay regards we mundu wa atomia ndeto regards Vamba na ndi director wetu Alois batana ndeto esumuno so ngia mangoni ikoli yesengo ya stima ni nina muye kana ni independent mwene busio seyo mamutonguni ni kwitha ni na othei wothukumana na MP ula munasa kuiye uthukumanga ula munasa kuiye ni kwitha ndina ula kumbia ya party leader na nina muye kana ngathukuma ko bakube muno na MP Mheshimiwa Ndithi wa Nyenze na His Excellency Dr. Kioma mundu wa kwete maendeleo katika Kisioni. Kwa huu ningwikia bidii ni noke Mheshimiwa Ndithi wa Nyenze mubea wa stima katika national government ni mwete watasienyu Mheshimiwa Ndithi wa Nyenze ni kana ashunguleke alama na kwata stima miaka etane yothela withie ni mwete transformer na ni mwa connectwa na stima. Kwa huu timu beane wito wa county government lakini naone kuna ngamiomo ya MP wito na mbethu kesia tani MC wa Mutonguni. Alright. Kakuswe ninaiwa bata wenyu wake huo ndobo yenyu ikwamete nitosisa thene ya sovwa na pia kiao chakwe late ni isi ni bata wenyu munene pio la mwikwatetie ni muthukume na nitosukuma mondwa kubsini wa governor withine mashungulikiwa isi kulengeniba personal Ngwaje zingi personal lakini bali yolo angewa ya family na angewa kuyando mavikia na kulea tongo nondo maina family no atoja 2017 ne wenda ngama kama gwe wa kamwana ambaye wekali no yekali no gona no sio uyete kibela ketha we mundume withe we otwani te na ketha we mundu muka uli watu wetu kana mutongo family kando mutongo ti mutongo yi mutongo ya kwitha na musi ni kwitha ote na ng'ombe ndo ambao atuka chairman wa Ndibo sikano mbelo ote na ng'ombe emwe ndo tuka chairman wa Ndibo wa ndo manya ng'ombe ina mbili itha ili hata kwa unu useo mutongo ya kwitha kivela ethe na musi ethe na bandu vokwa ethe na mundu andu moka kwake umauya majani kawiga abata nikabata muno yo nzamba nenda kibilo kinenda ine ya mundu azu yamba kuwa no ene mbi ambosi okaibange na yoka inge yabanga yoka inge sawa kamosu kada no wenda isaida kibela chama kwenye ba nguta ni tuo kamosu kwenye nguta nyene sio no wenda isa kwete kibela ibangeta kamwana wesaidia wakamwana ili kwete wa mono ene zima unmaketa mesa wakana maklobo ili kwa kuomboni kwete kibela 2027 akeleza wala kaina kamoswe
spoiler ibanga kiluma choke bande ni watongo ni wa sisi watongo ndo na ilie ibindane esu anwezi mwaki yo ando buye kawangwa na ketha kwa hivyo kometwe na ketha ni kuthukumitwe wasisi watongo wa mutonguni unaila njata kufikio palo kuoselela nikenda na kutwa ibe otongo wa mutonguni na otongo wake tui county at large onai muthuku governor la ukililie kivila uthuku mwaka we muthuku na governor leo thukuma ma MCS metha mathukumite nje kutumi ma MCA inge mage tui menuki I think wasiokiana auto 40 nondo wa sisia governor Mwandungilo serikali yake ni buliwe ni olosani na mbesa cia mwene mbi kulika mibukoni ya andu amwe na wethe ya andu mena thukumwa nesa sibitali sina ndawa wethe ya mawia ma governor kana ma county government mena thukumwa nesa kingi uthukumwa mutonguni we muthuku ni kwitha MCA ula wibo yana nthi ya kao na MP na analika bamwe na governor okethia ndo question uthukumi muthuku athukumwa mutonguni ukwithia ni lani balabala siotemwa siolekwa kalavate kana siotemwa na kula kwenda drift siolekwa drift ni kwitha side ila i governor nisaka wewie kango savo kango something like that bema MCS matuwe savo ngilo wa matoa savo ni kana ama bithe meka vote motion ya au impeachwe ma MCA katika asiwa mama atuwe savo kwa uthukumwa mutonguni general we muthuku mutumia ucio walikie na atha na sindu mbingi na hali ya kuitekeleza atesekana ndena kinanda kya uthukuma sindu isu na wethe ya andu mena wo muno ni kwitha no mathie sindu na ndana atekeleza no mathie wethe ya wo mwene ndena touch na alama akoni makura ku wazizia wona no kwenda kana kuri kinu kimugwaneka kibathukani na utongo ila withitwe bo twinene yulwa kwika kibathukanio na yulwa kwitha na touch na mwene ndi na serikali ya county wase we independent ndukuona kiu kitonya kuhusia kwanzia makana elengi wise ile ya governor la wivo nondo aniwiro na chama kingi aniwiro na chama chawe pa mheshimiwa Dr. Julius Makao Malombe tukona kiu kitonya kukwitha kikupengeza bambungeni wagese ile nende mako ni methwa me avathe nondo ndwendeni wa mulengo la serikali wa county assembly ya Kitui ma MCS mawaipa ni 18 na ya nengo select ya nomination Mwanza mwaka 21 kwa governor Malombe nukwenda MCS binga inge ni kana mesoanda yoka mbungene yake ikapitukiwa kwa no wathukumie na ito independent na alama asia manini withie ni wetha na thukumi mucio katika mbunge kwa hiyo kwate wakwa ni governor wito Malombe no kuthukuma na MCS sionthe atena ubanguzi wa onu wa Wiper onu wa Naka onu wa chap kana onu wa aba wana wa UDA kwa uno kutwenda no kutonidi monopio itho ma independent tuyando kenda independent na nikana kwate quorum no kutwenda muno nyine moyomba ni tyo thukuma nake ni to thukuma nake lakini tuwe thukuma nake blindly pala toilete kwikia cha kitu bokene sana kwikia bala to sukumwa twikie kya kitu pathinai twikia kwa untu thukuma nake lakini twena uwe ni kana mwene nthi bao mkoni wa kura asaidike kwa hiyo tukuya maruma kya manthi na tukwara na governor wito Malombe tuthukume ni kana ama kuna kura mone bata wo we muthukume nesa na wondu na wesa bale yaku chikutumie ngu yetu ambie yesa bale yaku ne woni wese the nani chao no wese definition ya the nani ni chao to we lo county assemblies no likana MUENI assembly ambe 2013 kwa hika umwe mwingi muno na governor Kibwana nginya babika bando Kibwana endekele mbunge no ebunzwe na kwetha uligana bina kwa imwe kanyumba kawa isasi na enende nezethia enende ni mate yazino na unazi ande no ndete wanga wathi wa maima maimzi yezu menukiwo onthe
pasioke MCA umwe mheshimiwa Mutongi unaona MCA wakatonzo ni onetise MP wa MUSAKUE ninde kula sia makuyana pasioke MP umwe nditoni ketui pasioke MCA ana ni kuona ni hata ni ma MCA azine mama nende nai kana ni ugavana ni choki watu sisi na medha magweze what is our problem they know na chao they know amondano on the weekend we say the outwege ma MCA ne mosi okana out of 40 MCA 36 mosi bena mondole ba ama na play a role kinde chambe ni governor kwitha atana thokumanesa wisi governor atwa murandi wa mungeto katika mwenende MCA ni okutika ni wa thokuma yes governor Nzando boy MCA ni wa thokuma through uthokumwa governor kuna governor ake ndana thokumanesa ko MCA si ali thokumanesa ko sienuka number 2 katika account assembly whether na monitor wa speaker yes na speaker ni wa ungamia affairs si account assembly no run ya budget account assembly kwa umwa kwata speaker utemuseo ni mukwenuka ni kwenda waita mundo lakini weko kuweta itumi ni wewe kutumi ni kwenda kwa speaker ne muthoku ni sindo si awane sindo si ndina the speaker ne muthoku mheshimiwa Ndoto ndina asio lakini asemwa kwa speaker utemuseo imukwenuka musi ma MCS no ni bigyo ni choto nyota bya atongo yala MUSAKUE ukamba kwitu onde utona bata byata nendo tabia atongo yonde sana ba kwitu ba MCA ni banze kaunti ya MUSAKUE ya Kitui na Makueni aheshimiwa wezangu twathio sakwa nini wosa kwa speaker tukasisi speaker uno ingwake makiba tukasisi speaker uno anengane mbele siana ne kana MUSAKUE ni mukulia tukonie speaker ulo kujali welfare ya heshimiwa katika county assembly ni kwitha twa kunia kura speaker muthuku imanisha tutha ne vinda yomo ya uthukumi miaka 5 na ya thela nitukua PO box musi nitukua tusome kibande kitu tino ndukikwasya twekeguo kwa nywe bawe mete miambani na mete miti ana umete kunumeta arend mutitwando kana umete kaniku kana umete no na indi naona mazame tu maendeleo no semba muno mundu ikiluma tutambiro mina pia musese betho yokulete kulia kana kwete unaenda na ndongo isio kamba na watongo itu wakamba wazize wana wili hata we musese ukwenda mana kuma kwako tawe mutongo hii utongo iwo kamba wazize wilanja hata twende tanzianzio kana be bandu be oli chanzebe utongo iwo kamba timu thoku muno lakini bena maweku ilo kuise witha kibitha kibwana akusite ngali kweno ukwithia Alfred Mutwa akusite kuno na Ingilo akusite kuno na Kalonzo ebano kwitha yuto kamba twina utulikanganu kundo no kula ndongo ila sinza kwe si on them MPs masenda ma governor na ma MCS tuyende our personal differences na tu focus na unity yamba ya mukamba tutena umwe twina bargaining power tambai twenda tukwatana bamwe tambai ya mukamba tunene na wasia umwe ne kana tweweke twekala nthi katika mesa ya ogai withie twekala nthi tambai ya mukamba twine kala nzita maneno wa kiama kia chapchapu kana maneno wa kiama kia wiper kana maneno wa kiama kia nak wito wakwa ni kula kuimba ya mukamba atongo imamba ya mukamba ni tukusie ngalikwe mwithi wonde wow naende kiluma twimi nai enda mboso masomo tumani bano machine yebingoka matumani mailete to genda imwe 5 kana mboso ya Facebook ngwene Mutongwe TV na tu live ndeni wa Facebook Daniel Kimeu yasia vata la kangundo ni mukwete nesa ya kiluma thukume na githito kumutonguni na ni mwendea mausio thukumine wake thank you Brian Price yasia bwana kiluma na ngeke atwatu emonji twa asante following my good friend from Mombasa unaitwa Peto Platonic nawe rezito ya kuneza okay Kiamani tunangoja maendeleo yako Kiamani Kiamani vandu beta Mutonguni haya utumani tuzi zetu wa festo moli ngerisi kiluma usu eta wa safari niba KM manzoni unibana
Aya, kanisi ba ile itatu kenda imwe 5. Alama ende no siangale kweno. Tuke kwa mundu kwa cia era sasa vya mheshimiwa no twetele munanda kuoka kuswe mutonguni naona kuswe itakuwa na tumathina twingiwe no kwe mu saizi lo wetatenga yake huo kuno no zija munongale kwa kuswe beta wautiwa beta wa kuswe na by the way no kethiwe ni Marilyn nguyo mwezi ni wakwito thank you mwana no na sasa Marilyn ne mwini na tuthukuma uyonage uyo wibina era sasa sikwende kile lumaya na mvango mwao na silanga wa kata pero kata kuya musengo ula uende na kuindika ni Mike Chalo kiuno kinene ya by the way you osuti wako aya ambazo ongea ku by the way sija munandoso nsilanga mvango wa munanda wa silanga usu nituko mutunenge katika public participation project la mukwenda sitho komwe kwa utwanze lavu kwa amanyozo yebe ni mukolia twetana okay katika public participation nekana raise issue ya munandosu nekana it was a project la makwenda kwa for now no mukolia twetana au mile ete bata usu nekana tokunikela aya twende na kumina saita tuandatike mwe masama itu mathela malondo down Stanley Mbuga sizi no izine ba malondo wana malondo aya usuni ubata omwe kala kwa nisu ngele sigiluma muno usune safari ni ba manzone iya uma YouTube uma Facebook wakako YouTube webiti ukathie tune nenda tumine mbuvi mongoti era sije mutongo usu ena uneni musio na andu ma mutonguni ni matetheka thank you kukulia wewa motumani ma muthemba tosu na ene ndimenda mwiki otago wewa hata ngone ta mundu niwa muyo na ngukulia ngai nenge vinya ni mathukume mawendimo ni meanisi musio na kwani kwendeo sio ndini wathukumi waku atata namba umala nondo masame tu mathela mondo twenda mo maingi no tukwendea no koma na we mina ndeto cia gucia muthia no tutabia wenda gibela cha deputy speaker chaki tumalite nena ndeto cia gucia muthia kwanda tika imuna nusu okay ni mwiwa ngwenda kibela cha deputy speaker kine kibela kyo control mondo katika committees na mutethesia pia wa speaker within twala ni shout kuthukumi wake tu county assembly kwa uwendi wakwa ni welfare ya heshimiwa katika county assembly tukunikile bwana speaker tutethanisie withie nitwatethesia heshimiwa no kuthi utambuka isioni na kuthi kwika role sio sia ku represent andu oversight kingi ngwenda kwasia ni mubea kwako ni makura wa mutonguni nundu wa wendo weni wa mwanya mwangu ni akura sienyu ndena mbesa na mwambitikela nilionilie na mwambosa na mwa sia nie mukwenda ni mutongoisie kingi kwa the clergy kana kanisa at large ni muna play a very big role katika usindi wakwa mboya sienyu na pia kumbetisha kura ni mubea muno na mashambiki monze matim kiluma bala mwe ewai mwe matongia mubea akina Sony akina Chris Kedova and the rest kaina mwekenesa Chris mwendwa thank you very much Chris mwendwa kwanza no ando myotomani ba Chris mwendwa za muna wako na kwizela kwake twakoma na sure ambia twako na kindu nesa na ni watha na kawa kaseo kilo mundu Chris kawa kaunoneka nusa ndile ya kuimbebo by the way tizana ketwigo ni kuimbebo la kuituma sana kilo nenda tumine nenda so motumani wa modia by the way motumani wa banwali kawa modia Parklands Nairobi ni locked tabia mona usu unene tena savio mbai ni ya ile ukwata na but and wabatu no mama ananga atane ya mukamba na isuni allegation yako Frederick Mwanzi azo atatu nyawa weta ndio soma labda gedhan wendo soma na mtandao ni we somea wetao dina
ndizo weta masitwa maenganya nwe wananga tiweta mondo na ile kiluma timu vya mondo ndo akuka inashukuru nganya no mundi ndo mene ndima Mutonguni nondo unairasia ya woma thukuma nondo ndo kwandikite by the way anweze wa thukuma nai ila pesi libwa zendo ezo ndo eda ibuga makobe na 2027 lakini wa thukuma desa makende ana kukwambatia na kukwambatia na ngaye weka nesa ndokela ni monoke tui wabika assembly kedi ya heshimiwa ma assembly mwi MUSAKUE nesa nezi mweteleta kwa hizo kedito hiyo utweke ye MCA fully ho iweke kwetu MCA elect MCA munowe katata oga MCA elect katumiwe ne mwana ongeyo sakweta MCA ku ya Nyaki West elect pe ondorome wetie twena nake orembo Kiluma Benjamin Ndambo Mulandi MC ya MUSAKUE ndeni wa ward ya Mutonguni kwa Kitui West County ni ya Kitui na kwa nito Erastus ketho kwanzo maone muvyano ndo tambanya na kwa ende ya bya mitambo ni ya Mutongwe TV ngwata ni ya mukamba nitukwete sikalosia yumwe kwa yumwe kuma Supreme Court vala majaji muonza makoti usiwe na ukomo makwetha mayethukia kwani heletha kitwe ya kuliana na mausungio makibila cha usumbi kwa ndukadibasa itina wandatika mbodho nondo sikalo isu siambia saita tu ni tutha twithi emwe kwa emwe kwa Supreme ikatoe sasa ni wana maundu ondo maende kwa oyu tiwa nesa na wetinda nesa